ladak karbi hentum kim nanji lapen kau pensies kim nanji lapen ke hawa ramai kisies laso asai hem kim nanji lake thom da nili 2026-7 karbi autonomous council apajaran lo hapon po lapen claim pon po senadong pan kanda polo Nilip ZKYF Rongaje Long Karbiang Long Autonomous Councils EM Dr. Tuliram Ronghang Kachatong Dun Ahawartin ZKYF Amaya Parman Kuti Si Bajaralong Deng Pon Popu EM Lamchak Kipi. Number 25 Nilip Constituency Pining Ingdeng Thomkebaka Thom Aphong Karbi Risanimso Rongaje Karbi Jutanga Song Nilip Havarame Pen Kapatur Pipon Sarthitobi PHE Patur Klamalong Chitini Pai Thomkeparni Por Pai Hiniapor Rongajelong Karbi Anglong Autonomous Councils EM Dr. Tuliram Ronghang Kachatongdo Aning Kanwanga Son Thak Thak Si Pining Ingdeng Thomkebaka Thom Aphong Karbi Risanimso Rongaje Karbi Jutanga Song Nilip Havarame Pen Kipatur Pipon Si Sarthetok BPHE Patur Klamalong Rongaje Emelong Aluhi Sarpo Amana Peng Pen Kachatongdo Karbi Anglong Autonomous Councils EM Dr. Tuliram Ronghang Chatongdun Si Melong Pen Lamthe Kejai Tekang Ke Non Kevangji Sudhini Rankora Trok Aning Kan Pen Ke Long Inkora Trok A Constituency Tin Alongta Methak Ajutang Anso Se Kepang Tang Ponji Aphanpura ZKYF Aparman Kitalonji Aphan Tangka Sikalak Thong Piponpo Lapen Atirika Matung Pinpuralo Kipajorpon Ansitame Isibenesi Kipachun Edja Phansi Rada Thengno Lamchak Chipitekang Lapen Hapu Pherangke Tum Karjo Hut EM Hinpen Lamthe Kevoiki Non Chokihola Sarthetok BPHE Pathur Klamalong La Solong Le Kaduk Kawe Chiri Kepsuse Along Le Adangdo La Sodim Kidam Tang Lapen Pining Pen Ningkan Thom Kepsuse Adim Pangram Susi Ingnam Pamandetlo Laso Dimsi Non Rongaji Achutai Selampondetlo Laso PHE Along Le KSS Atumsi Cherai Jima Mate Lamera Tumsi Cherai Jima Isi Togjuralo Nilphan Nang Pilote Nili Pipon Popusi Clardak Pen Thanpon Laso Hut Nilip MSC Pabitro Rongpi Namate MSC Pengpinga Rengma Nilip Education Development Block Chairman George Rongpi, Chokihola Town Committee Chairman Vincent Ronghang, Forest Board Chairman Sarthek Ramsa, BJP Spokesperson Laichanin Le Lapen, Ongdungatum Chitongdun. Atapen Porpai Isira Minute Thomkeba Poran, Here Jurikajipati, Sonsuri Kachibung, Nun Kimikikan, Hachakikan, Nun Chatak, Chengburu Kithip, Adamasara Lun, Lapen, Asonson Jutang Kachapati Asai, Deng Pon Pusi, Koilamat Pen Sasteron, News Fast Karbi Anglong sa Hemalong Birta Nagpalik. Ang pinangin blok lapen ke siabang kedak open stage na ni blok ilung lekar di mahat lapen ke sige hawarmai ini hawarmai kan hawarmai asai hem nang ini blok lapen homda ini ke kono lapen muning Karbiang Autonomous Council abajan long ini kapon caplo tanda lapen ke Karbiang Autonomous Council kan dijadikan bang dame diripi hamsin ini KCS pen dame ham sisi kapon sudah hawaramai tum tangka puasa katore jo ini pen kasih satu kasih Karbiang Autonomous Council pen hawaramai tum hane mithang ke charge up kiya hat laso Karbiang Autonomous Council ta kera puji hat iti sia tangka di thambollo lasi winning pen ke hawaramai laso dipije tum han kata cek si roni Osa, malu kana bilang, dadak sa si Tobino ni tungla so along sama long bangin dia ti. Along li kena, ite ningka lasi lasola mo heta nang thamno sida meda tok chin pe lephana kilo bolong ke laga ba ke lamya damai si cherai ma mate karki hawara mai tum si cherai ma labangil kan tok kilo bolong ke ni Karbiang Autonomous Council pe ni silom cherai kontensi budai ko